Ole tuntum chu August ni somni pathum kumin kumsang ni somni pahnia thilthleng chanchin lungchha thlak tak mai kha in ngai thla ho le don tiang he thilthleng hian ram chung fan chhuakin keini zoram lam thleng po in chanchin thar lama po kan ngai thla ni kha tleirol kumsom panga upa ankita e dumka jharkana khosa chu an chena ina rong taka thani a kan thulak na in atarlan danin ankita hi petrol manga hal hlum ni atarlan ni in he tol thana a innam hnoi ngei nia anjin saru ka po thunei tu lamten he thil thlen ni la hian an man ngala ani rwal hian athurwal puile ro mana engkim sem pui tu nia an soi na ima po an man tel boka poi khoi tu te hian an tha tak ankita e chu petrola the a halin tu ma shat lem lawa big bole mai tu man ni a ma se an tumna le an ro mana ero thleng theilo police lam thu cho in atarlan danin he tol thana rap thlak tak maya innam hnoi ve thoni anjin le an man na iman petrol pama cheng somruk man petrol lein poi khoi tu berni an po saruka ape ni in an tarlang ani hian an kitai chu a halta a amai ro chu aboral ngal mai lawa a hliam ero ana saim em thong damdo ina enkol ani hnu in a hliam tor lovin aboral tangenge a aboral no hian tol tha thoboi police station a zelu ngal ni in boral ta an kitai chungten an kitai chungchang police te hnena an soidanin an kitai hi polsom pahni zermekin police officer ni a mi puirong bol achak thin tho an soya chutiang tur chuan IPS ni tumin lekha zir thin ma se chunga tumna zong chu saru ka hian ati top sakti ela kan soi swal lawang an unaw hi pali ni in an unaw zinga anau pangber dot tu an nge he thil thlen lai hian an kitai hian kumsom pangana amang meka apa ero company pakhata salesman ni in ei chop athok chok ve thin anu ero in nikum kumsang ni somni pakhat kum top lam khan aboral san to ani police thu cho in atarlan danin ankita e chunga thil thlen hun hi jinglam darnga borvel August ni somni pathum kumsang ni somni pani nia tarlan ani a nidang ang thovin ankita hian chhunlama azerna lam kai hnoile thil chu sang te ati zo hnuwa an chena ina arum lian vaklawa zanamu a heti lai hian ramchung mun then khata ro surin mitam tak ati boy hun lai ni in mun then khata phei chuan tuilian te po in nun phung ati boyin mitam tak mani chena in chho san ngai khopin an oma ankitai ti omna jharkan lama po ro sur ve in boruak lum hom te po ati dai ve dewa ama iro chu boruak op chur ero akiam na tuklau chutiang chuan ankitai po hian hemizan hian arum chung boruak op chur mai ti ze omnan ti in amut na ruma atuk ver chu hongin amu a chutia tuitaka amut lai chuan saruka chu aruma tukvera ron in hamtangin jinglam dar nga vela petrolin ankita imolai chu atheta a chu vele alai tarkena halzuin ankita itaksa petrola bol hu nuang mai chu voile khata dan rolawin mei al chuan atom takngala ankita ipo in theitop chwa tal chwa to mina beya ma se mei al chuan atom hne ngal hle a thile damin kara umti shirengin athom no in bel kang mek le amut bukang hlo kar tang chuan ataksa kangna salu doktor chu himnan ti in atho chhak ve wata achung te tan pui tur awin a au thoma achung te po in an fonumut na lam an pan ngal wata ma se achung ten athom shia an han chan me chuan ataksa za a somli lai mai alo kang man to ani police lam thu chho in atarlan danin petrol haltu poi khoi tu saru ka hian kumhni malam dai to khan ankita hi alo ngai zong to a voitam tak alo ti boy fowa achang le chen pa ngai anga enin thatakin akoma chuti chungchuan mi padang laka ero athik tho ati chepiaw loya saru ka dodana a omlo chang tam tak om fowa ankita ipo ingun taka thil omda na ngai to in saru ka hian ngai zong enin a en deutlat ni in ein sha chungte awang chuan a koi ngilin saru ka thu hi a zom do lem lo chutiang te ani chautak zo awang chuan saru ka po hian ankita I chu na tak taka vo chang po ani da zo zowa ama ba ka an chung kwa thlenga thil poile za thla khop thil a thlen lo nan a thu zom dor te in alo vo bit to thin ma se ankita I ro chuan saru ka mi zia chu miswal khosa zia ti sha in ngai zon chu soilo chiana po adu ngai lo ma se chu ti chung chuan saru ka hian ati boy zel thowa ankita itan chuan a boy thlak viawin rin om
Saruka laka ahar satna hi tu ma hne na soi ngai lem lawa achung te laka po hian azep tlata chu Saruka hian remchang a mangzelin ahar satna chu midang te shilngam lawa nga yin tu ma shat lem lavin adu hun huna ati boy chin ani deuh ber kan tarlan tak ang khan he thil thlen hun hi August ni somni pathum kumsang ni somni pahni khani in ankita itaksa za a somli lai mai mein akan awang le hliam na tak ator awangin achung te narang takin damdo in lam an panpui ngala ma se a hliam te alawna sadeu awang le alo chawdeu to awangin rei po damdo in lama in enkol man lavin ankita ichu aboral zuita ani police report postmortem result a alandanin ankita itaksa chu pon lama akan baka ataksa chung lama na sataka ngong thalo o man awanga boral ni in antarlang poi khoi tu Saruka hi police station man tumin anzong ngala poi a khoi ni August ni somni pathum kumsang ni somni pahni vek tlailama man ngal ni in thuzo fiana sang te nei ngalin Saruka hian ama baka a thian nai tak pakhat na ima ming soilangin an pahnia an ro man ani tho soi chwaka police station an thusha chu bo zui ngalin he poi khoi na in nam noi ve nia Sarukan a ming alamrik a thian pa na ima po hemizan lala hian an man ve ngal boka boral ta ankita in hospital a omlai a boral ma a police ma a soidanin Saruka hi musalman sa khowan to ni in ama angai zona wangle nupuyata na nei adu awangin voi engemazat an sa khwa zombe tora ati thin thole Hindu sa khwa atanga musalman sa khwa in le tur hian voi tam tak avo baka tor hel om tak taka alaka alo chet fo thin to tho asoya ma se ankita hian chuti maya azom theilo thole ama chu kalsan jok mai tora adu thuin alo chang thin chunga wangti po chu aniang Saruka hian alaka swaswal a chwata ni in alang ankita hi ni tin zerna skula akalbaka tlailama coaching kalte chu Saruka hian ati boy fo thin thu police ma hian asoilang tel boka tin hengba ka hian Saruka hian ankita ichu achung te thlenga ti mol phole an chung kota na thilpoi tak a thlentir thei thu voi tam tak alo shil to thina ankita ichuan achung te chu har sana siam saka ama awanga rilruha an oma phallo awangin ama a ator chhamai beisein Saruka laka har sana ato te hi ashil du lemlo ani ankita hian police ma alaka poi khoi to chu Saruka ani ngei thole Saruka thian nai tak na ima po atel ve ngei tho asoi chak boka petrola the ani hnuwa hal ani ma po hian voi engemaw zat anuna ta na hlo om alo ma chon to a ama po hian thil swal ti to thorwal pui na ima hian ankita hi alo kidnap to hi alo ni a ni khatha me room pakhata khungin sheom takin alo siam to boka chutianga achungten ankita i nilenga an inlama amel motor om telauta chu ngai thalawin police station a kalin complain an theluta police te puina in an chan chuak le a hemi tum hian na ima po chu man ngalin kidnap thu boy sem sakani a jela dalu ngal ani nge ama iro chu hun engema chen na iman jela hun a man no in bela chwalai lok le ni in jela changa a chwa no po hian ankita iti boy chu ala sim chuang lo amma ang thowa kidnap le ate wawin ala ti boy ring thowa ankita I chungte po an boyin an mang ang hle thin an fanunun na a himlo takse ti an sia miswal na ima hian amma po hian ankita I ang deuh hian meiche pakhat pasal nei to chu thlathum zet mai shoi bowin athu hnuai alo omtir to a heta po hian thu boy sem sak lawni to bok ani kan tarlan tak ang khan ankita hian aboral ma hospitala a omlai khan police ma a thil thlendan kim changle an chanchin kal to te asoi chhuakani kha ankita hian nu chui to police ma a kanun na hian atwar chhuak zawlo ani po in Saruka ero shimlavin lo chwa hau suang cheu ti in acha nge a aboral ma a police ne na thil thlendan chungchang asoidanin August ni somni pahni kumsang ni somni pahni thojan ni zandar somvela ahar sana to mek chu ama chowa atwar chhok zawdona a in shat lo awangin le anun na atan hlo oma om ti a in shatin apa hne na Saruka che dan song le har satna asiam sak thin thote ako chingkal te po ti boy lo ni anei manglo thote Saruka thian pa na ima po in alaka chetlak atum zel tho ashil ni in asoi apa iro chuan
a fanu chunga thilthleng chungchanga soitur a hri meu lo miswal pahniin an fanu chu remchang zongin ramsave takin an ve ti po hri renga a theidop chuan an hnem ve a engkim a thale vek mayang jingkhwa hanwar sela kan soi thale don nia tia in thla muta kha an ni a ma se jingkhwa aron wara an kita I chungte an han har ve meu chuan an kita I chu mei alin alo tom to si an kita I hian police te ma a soizel danin khatia ama petrol manga the ani khan a har to a amona tukver in hong chu le changin tlem sang deu tan chuan room chung lampo mo phak mai hi ani a tukver ero thir rota frame siam vek ani awangin mishing ero alu theilo thong petrola the ani vele lighter dal ala sa chu kamutna aron the phein chu vele mein min tuam ngal ani ati mei alpot potkara taksa himna tur angai to achola wangle chanpui to tor achungte kau an tol box se awangin poi khoi to te chu to te nge ti po angai to man meu lawa ma se achet vel pa a hmo chan ero ama ngai zong to le coaching akala pianga lauti boy chin to saru ka chu awa humana tin ani ba ka pakhat atil ve thole chupa chuan ti sat pol a hak thu asoi ba ka petrol bottle keng chunga saru ka ne na antlan chelai aba hmu tho police te chu ashil ani an kita hian saru ka chu mi chapo thin tak ani thote ama chau poni lo me chedang te ati boy fo thin thote anuam ti ber po me che omnem jok te chainom na le har sana siam sak ani ti in thinrim ti shat ve tak hian taksa chaw chung chuan police ma a soya abula alo soi to zong te sarukan ati bachin dan zong le ti luina a mobile number alak sak thote asoi chaw boka tin hengba ka hian athun noya da atum tla thote po soi chwakin phone manga abek rengin ngai zong bekin abideu ze boka ma se an kitai eroin apum theilo kalsan tuma abe po in ama zok hian umzui zel boxi a phone po in lak lo chang anga a alo bek thatlo deula in chhun lama kholai lama hunram chang zongin ati boy zel boxi an kita itan chuan a boy thak le ome august ni somni pahni kumsang ni somni pahni thotan ni zantir dar sari vela saru ka chuan an kita chu phone manga bia in athu zom turin ashila athu azom do lo chuan ama le achung te ta na thilpui tak a thlen thei thole an chung ko himna atana apoi thei don thu ashila an kita iril ru aboin hlauna in a khata achunga har sana thleng mek chu she om ati in torzel dan tor po she to lo anu le pate ril ro she oma siam a hlauna lama a har sana to mek thin a she tir lo kha ani a tun tum zet ero ator chhak zawdona a shet lo awangin sarukan a phone zo atanga darkar thumvel aliam hnu zandar somvela apa chu achunga har sana thleng mek sarukan ati boydan zong le an chung ko vona tho asoi zong de chu ashil ta veka apa pu in ala thutak viawa jingkhwa warsela thunei tu te hna thlen a tha ang tia ro man rukna an nei mek lain august ne somni pathum kumsang ni somni pahni jing lamdar nga aron her chwale meu chuan an kita irum chu me alle thomno kang rimin alo pokhat chuk to a har satak chungin an kita ipo chu an chan chuak theida shamani kantarlan tak angkhan an kita hian hliam na takatwara atak sapon lam hi za a somli ngot mai akan baka atak sa chunglama ngong thalo alo nei mana wangin phulo jano medical college and hospital dumka a kalpui ngal ani a hun engema chen he hospital a enkol ani hnu in hospital thunei to lamten thazo ka shiatna anei awangin Rajendra Institute of Medical Science a enkol na dong le tora shwaini in he damdo ina hian a hliam tor lavin aboral tange nge ani